Again, for court number 3, Jedbert Chris versus Glenn and Jake. Mr. Sam and Kuya Jerry, punta na po kayo dito para sa order. For court number 4, players J.M. Almond versus Brian G. and Drix. Sa mga kasali po sa level 8, pasada na lang po ng payment sa mga hindi pa nakapag-apply. Thank you.
Court number 1. John and Mary versus Gugu and Nash. Court number 4. For court number 2, players, court number 3. For court number 3, Alan Jordan versus Brian G. Griggs. Again, for court number